Bwega sana kaire muri thire wa Meru TV tukwina mbere kwa twicokagira kengo twina mbere kwa tukiaragiria mantu maganona muno mantu makonene na wikira mbeu mbithi na tukiotokerizagiria mantu kathomba tu mantu makona siasa mara tukaina mbere kwigwa tugitaarukanagia kana tukiaragiria gaukire mubango uyu wetu rukirwe mundi na mugeni kwa studio rukirwe mundi nkona kure kinya kiongozi wengo karibu sana Nchamba habari antu wimbingi ni sawa mnandani kwa salama kabisa nashukuru bwega sana karibu sana rukirwe mundi mubango kethi murithire wa Meru TV kengo twina mbere kwa tukiambagiria bwega. Okay, thank you very much nonto kwa invitation Mr. Famnas mbere kabisa kanjukikanya kankethi mumeru ende aralomba kwithirari kuma thosi monkanto Nyeri ndimwire bwega nonto botegera TV yetu ira twendete Meru TV kiri marito yakwa ni nimbita wa Nesta Munene kuma Maua Ward ndi mutongeria wa mbeu imbithi asante sana bwega sana bwana Nesta na bwega twonete ukirutango imbingi sana nterechia Maua so ngwetia tukiaragira kinyama ntu makoneni na Maua as time goes katwambirie kwena mantu mengi sana mele tumakina mbere kwa makiuma girande gronete ya Kenya bwana Nesh na ti Kenya Meru you know kuthira kwena siasa mbingi sana chile tukina mbere kwa kiuma gira lakini mbere magatwaririe gatwambirie awe tu Meru iwe tere 21 sana tariki 16 muchemanio wa Ameru na muchemanio uyu ni nyuma ya igambarere kawira kwina mbere kwerekewe kana na nuntu bura bwithe tukiambira kuonekana wikirwa siasa bantu anene I don't know kuringana gunu kuona muchemanio uyu na tawambi maybe oyo 16 ibo sana nonto bakiurikiu Mr. Famnas mbue muchemanio ura yu tariki 16 ya tariki 16 ka 16 mbere mumeru muchemanio utika yu muchemanio muthuku nonto batu a Meru kwina justice ira tweterete tariki 14 yes justice ira yeterete tariki 14 ti justice ye MCS ti justice ye Kiraito ti justice ye Munya ti justice ye Linturi na ti justice ya MCS na ti justice ya Antobarabo Fight for Meru justice ira yite Meru iri yakiri mukari wende o Meru Antobarabo kona be fight kenda bato fight for their benefit be fight ni kenda Meru yo no tongeri boya na muchemano yo kedra yuku tariki 16 iyo ko determine kedra Meru county ekedra yetu akimapu Kenya kana ego magimapu Kenya nonto atongeri turere ko mila atongeri banene nibo bakoria Meru uko tuma Meru yetu ethira Meru yetu taguri na dinembiki igwethira mtu eka matoro mbesa agaenderwa agwa Meru nyabokaria bokiru ya onkai kona birankona ende akoya ntu bako benefit kirendo la si Meru bumba bakwa lakini musema yoke ethira yuko tariki 16 mbere mu Meru endara ari karibuni guntheni kenda tumba fightera Meru nonto tukiaguria wituria twi batwi utirio bara atongeri bara twathurire kana maybe antu bara ba bena interest cio ba to fightera ende batu a Meru ituimenye tuichogera alafu tumenye kintu gira kionde tukwenda no batu tukakifightera bwega sana na ikimuzema wire tona nteche mairi thatu reason yo Mr. Famnas to bagodira ndineo lakini according to my view inkuona maybe musema ni uno gitumi yu kigembe maybe politically no tutuba ke siasa kitiri yo bitumita yu kwa that's what I can say ibwega sana itwele tukiona igambarere kinambere kwigwa kawira kiendelea ukarobe chini nokona takumba kwa kwena mugarun tariki 14 of course you know to puranda rikegua bitomite kana pira batu a Meru tweterete maitu ethirite twina tariki 15 tukeja tariki 18 ende tariki 14 kintu kira gutweterete ifaino kiki ka determine itukomea yes kana no mea utiro twatura akuwa twina tariki ingi tariki 14 iyo final kumenya either
Momeru batu tuitite saindi kana tuitite saindi no to tira to karia to terete tum blindly tu anga membi thirikari ethia so itu bari kwethira tuina saindi moto kumia to kare tukiwa membi to terete ambari ingi anga to terete judgment ingi to terete case ingi ene tariki 14 iro ntuko ko determine mantu yomve tumenye kitha yes kana no na kitha no tumenye yoto wita na kitha yes tumenye yoto wethia yoto wita ikwethire tukwina mwankira uturi kwethire bwana nashi kwina nterechire ndene thirikari kwina thirikari kuruterwa Kenya Kwanza na ruterwa wa Munyoro na ntikomenya tuge inkize watwika igamba kiwari ife ba Kawira Kamero bomba kuthiba wa Munyoro kiririkana wa at the same time kwina nterechire tukiaragwa I think ri Gachagua rari Meru ati bakarire ndina governor for so long. Kwa anything can happen in case maybe akaruto giteni kinyawe no athibo wa Munyoro. So imbi yoyo mba happen after 14. So oni bora kona dai Meru bara twetirite bakipotete nonto kintu kiambere yes dai it's a rutere ni Kawira na rutere ni mimbi saindi yenge utote na saindi ra mba wita if mantu tariki 14 no FF Kawira then the rest baita saindi wa Munyoro no nto katika gwere ni maybe ni nani baba tu tuisie I'm sorry to say tuisie batu ya Meru tuisie mtoro wetherare mete na Kawira of course akakolo akarema na Kawira this time round batu kethira tu against we automatically kana majority ba Meru bakethira bare against we yes na akakwithira atifi Kawira akathania Meru justice ire batiri Meru kinya yo ya mu consider na batu Meru thinere tu na yo nene pio Meru County no mbweni Kawira no ntubore mikurutania ngwena atongire bangi akaulu akara ya kauvelia Meru no kayita na mbere na tutethira twine issues mbingi batu Meru actually tutethira twina mantu amairi ona kuma 2022 siasa kura cia ringo batu Meru no gato tuire siasa tuire siasa kuma 2022 utira tu ma siasa ene kaunti ingi siendelee na cio siasa betere 2027 ona ndi batu Meru ai ile kitu tunaomba saa hii ni tujue tu mwelekeo tariki 14 ni kumenya direction ile Meru akomba kwithira aita na utiwe tuamba ukarikato tariki 14 by the way iyo tuamba ukarika nonto utemea kuria we utemea kwithira ukiwa hapo tu au mahali huko either uko baridi ama uko moto ama tubato derete kumia yes kaino meato betere kumia kenda Meru ikenyeri no tukia kuthira Meru kenere ba kuthira iki county zire ingi ona tukia kuthira Meru tetano justice zire batire ango ndo kwashua Meru itethira imapune Kenya ringi tukethira twina Kameru ketu ke nau no Kameru gatiganire tuna we no ndo temto kwenda kumea sietu no bona kintu kikyo ngita bora stuff bwega sana mbere tu kile cha county tuwe kwangerekano maybe Kawira twika kumotongore na DG deputy governor mutumanto link yake ya ketho kagio tongore bo nuko nataka mbana cha Meru bwe tai mutuma muntu aitarwa itine ke siasa sikionde tikagwirio aomba kwithira ati babu kulitangwira maybe but atarwe deputy tetheria ikumanise ndi kinya Kawira ati ono ethiathe no aritengwira abayikurita ubona ndi tariki 14 in case of which inkona it's very possible nonto Kawira na ikiru senate na senate igite gamba yewa Kawira na everuite na Kawira everuite na thai mutuma igavana designate so ingwetikia mutuma thai akathanwa utongeria na mutuma kintu kya mbere mtu mukiri murungu mtu wina bidii mtu kwenda unity kureta antu amwe tukwenda kutanga wewe wengo mea wewe wengwa takwibumba kumba wewe wengwa
ende inkuona mutuma kabisa tariki 14 yake akwapishwa batu Meru ikaritira ngwire batire na nya 2027 ikombeka na kuma yo kaithetera kita 2027 no kumenda bene kwa gwikaringana bwako mba ukareka igwega sana tukiye kithirikani kidogo turonire na aranterechia tukona waziri Muga akiringwa vita muno ndikumenya nata thirikani gata kuruta ngugi kana imbie na thina kweri oni waziri Eric Muga Brambo Bagwa kiwa of which ntekomea maoni yangu wana mtu noe bisi yake mtu nona mtu na kuruta ngugi membi mtu na kuvanu kanyamu ya mtu athanu kanyamu na mtu nendelea na kuona kiako oni Eric Muga tikenye mucoro kwa of which no kuma wetu na regembe no kuma jirunje ritiwe and Brambo Bagwa bo Eric Muga is very young na Eric Muga mtu kwenda siasa of course muthako ngimbonete kiri Meru County is very hardworking menyoke agwithira Meru County agwithira tina popularity no kiumba kuritangui antu batu kwenda no bona kintu kira Eric Muga atina kyo ni siasa bo bwingi Eric Muga aukumite sana uritine bangui uti mwisina tutisene no tikagorinya tuisene no ontokuo ka kuona ri bidie ke compare na CS barabangi bombite kwithira bareo uni kuona bidie ere kira komba kwithira akikira kintu kira Eric Muga omba kubwithia tai kenda kinya maybe crowd mu favor mea na kuonve vai ni ere politics Kenya tu onde vai mantu siasa mantu onde siasa ni area tu ngeda maybe meani engineer lastly ndarete no ambire unde engineer ende mantu ya siasa mimi sitaki wacha nifanyie wa Kenya kazi una ndona muthako huu na bakona ile utu nkoro ya kuruta no tumbuge kinyamira na wala chukumira mwanka magori maetaite kile nonto itwari na CS wa agriculture munya mira itaitirie itwari na lituri mira itaitirie lakini itubayinya omwigira token niu Eric Muga to amwigira token niu nonto ni itarera ikuo irio mira irombere bitia inya kithira takwirira itia muno kana ni mwerene neretie na sukumanite amira ndo kithira tewe CS kago atitangasa mauria mira bitia na itubayikinya omusogire nkatho muno no ntunya bakwatanira na tongeri ba Meru nikenda kuelekeza Meru ni wita boya muthako woni kimolela cia na kuruta ngui na mbere nya Mr President kiri Meru barabonze waandika kiri ngwine kana baraba ukuma itene bya CS Eric Muga netite a mile extra mile na itukuona matunda yawe kana itukuona mazao ya Eric piu unombwe ni is very hardworking no ntoi mtu tena wikumie mtu tena kiundu kirame bikia usithia ya thine antu baba ingi bona ngui nene watu ikakinya kwa nu teme oso ko iria Nairobi ndere kirionzo ndiri mona na masinani etite maybe kulwalia project ira siakwire na ngui tikia tokyo mo time with time Eric he can transform kiri docket wari no gutema no gwithi mantu manene muno kwa wichi acha twewe kiro mana maza siasa tu meatha hiyo kya kwithira tena ngira branda wa meatha oba ingi uni meatika ko ndi interest ni sia waziri uni brambo bakua compliance toke oba compare baba datura kan bebo Eric toke compare between munya na Linturi uni can say Eric is doing well no to uni itara Linturi tibi ndona ni kambu mano kwetu kama urengo mumena no kwetu ni mwembe mwenzangu uni tibi ndona Linturi abu dhiti itara CS itara avera CS munya vile ilo mkwanza itara ya mwera ya munya ilo mirai na mire ndimi apiu itara Linturi go ya mire wa piu ona eni at least meatha ai muthako wangu emeri na
itubayo mwigira na tunamu appreciate nikere nyo ipo motivated ate atutiani nyawe wo mbega sana tuwe kithirikari no nene tu mbere tuthungira kirimantu mambe umbithi nambi baba naragire gitu kia AUC na naragire na chokire ya Kenya riuga akaina mbere kwigua agitangaza musimamo at the same time gachagwa na kwenda ayari mwera bawatana akamuchura no akatuka president 2027 wana bawatana na president no na kwenda barutanira ngo ekire broad based government baba aomba kubukia mwerekero uriko na maybe imbiyomba wapen kiri chino cha Kenya oni kuringana maoni yako kuona Raila Odinga mimbi irare mupango ya murungu nikienda chogera ntubo utibuo mea mimbi usaliti antoba kwenu na araumite na at the moment Raila anjoinile Ruto au niyo mantu yake mimbi yangaratanire mantu marira kama Ruto Raila okay. Raila actually Raila aidridena musimamo lakini rira ituonere yani yaka bitraire aindia yani aka atotianiria batura atokunyanira kama alituuza kwa Ruto nuko na dhairu tora awete vianze boboe anapandisha nini taxes zinakuwa mingi ukethira yani mantera ya Ruto dhaibura Ruto economy ekekari maneno imeharibika mantu ya tebui na Raila no ya munjoini kumaanisha ndembi Raila ni akaenderia interest cia wananchi baraba mwitikitie taginyo eta na anyanza antu baraba ari madance ba Raila mibo kumira kwao ni kama unajua okay akoda one ndemo fuasi yoku eta saindira itabidi pia mimi nienda nawe nenda nawe unaona ende dhai Raila kutsindwa kura sindro membi irari punishment kile murungu nikienda sogera antu ba Kenya na mibango menya Raila imbichi ni mtu mwenye ni mpiganiaji ni muroeri unaona and coming 2027 of in case akavai me can vote for Raila to Raila akovai for long time na mtu unanditanite kintu kimwe patience na kuumiria ko kwingi muno na persistence kinya na ndende kinyo afeli thai try another time yes ningwitikia Raila ateme kibo at 2027 yake agwithira no hukumia uki ni mwera automatically I can vote for him lakini tukoona kinya Jubilee barutete Matiang'i na Matiang'i no ethiritwe akewata muno Gen Z tukoona ta Matiang'i omba ko mot shine no Matiang'i meani itera Gen Z ne ire no be Matiang'i no aturire itera Gen Z ere Matiang'i yo turera keire no akaria abwithi kintu kira Gen Z bakwethia ate kintu kira Gen Z bakwenda ende Matiang'i Kiurigio bure kipo lakini tukiri siasa ino cha Kenya as for now kuna side ithatu ile involved kuna side ya president kuna side ya Gachagua na kuna side ya former president era ewete Matiang'i na baba imuchore itugetha ino ndi muchore wantu baba yabonde no ndi muchore wa Ruto na muchore wa former president no ntu na mutetheri last time kire ucho agetegia president kinya kethe watake ona ndire kuri maybe ciaci no chumba ukareka ata ka baba mba ukinyukira kaba baba mba kuthiwa kwa munyoro kana antu baba bathatu bakaibangania that is Matiang'i na wa munyoro na Raila antu baba kaibangania beya kuura Ruto mpuro yani baba atenerite beya kuura Ruto mpuro yani Ruto atemya gwithaura kiyo na it can be very 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 good awatanirite nonto they can show us unity na menya bila tukwenda watu wa Kenya kana wananchi ni ngwataniro
utongori main benefit sio hivi watu wananchi kintu kira tukwenda sana ni unity na yani ngwataniro ere kwithira watu itugwataniro side sio unaona tukue tu pamoja ibwega sana na Christian sino chomba kutokimukondo gungino nditwe tukiona maendeleo mama ingina antu bai complain agati bantu anatikulude bantu nikolera alafu president mwaka yakawa barabara kaumanga wapi gende mondogasha ngende kwanga bi mantu mama gachinche kweli kana siasa ni kadhi mwaka 2027 hiyo ni dai atore we ngono kuona miaka ile thirite yo ithere miaka ngui yo ithere miaka yori tubangui miaka yonde tutierie na tu miaka siasa siasa siri ngo mwaka 2027 ende nte kuona ina ngui gariteka ntu tukwira twari antu betere Karen kwa kindiki atongeri barirwe sijui tupatie sijui priority project zile mnataka zifanywe hadi yarende mtongeri mzima na kuwa wa priority project Meru County ni barabara Ona kuno utetheria Ruto kurongoa na kwa Ruto kurongoa kungi ona kumutheria na urongo our first priority Meru County tugoitike kithi barabara barabara tikaithuki lakini our first priority ni employment ndogona wote muntu kinyore kukinyoma ndaiberu agi wote MP kinyoma ndaiberu agi abatwe our first priority ni youth beto bande ndogona baetere tu project ile ziumbo van benefit bakari ya jumbe nebo ntu kwenda kwira mumeru wenthe lwende MP ogu manjera wire lweli wona kithe ya ogu benefit uwe na barabara tuina CEO bwana sibitari CEO ofisi iba kabarombere ingi tutari lakini kintu kira the main problem ire uture batu wa Meru kana batu youth ba Meru County ni employment tutena ngui antu ba graduate ena ma certificate yo utegi nyomo wina ngui mtu wethire skuru asoka aite bikibiki no kuona no ntoni wako afundi lakini tukethira twina atongeri at least bakuomba ku lobby for this young generation utero mtukinyo moyani oikiri mind yege kiri a reflect maybe mantera batu youth topitia kinya barabe youngest MPs mantera bawire tika koreana na mantera meya lakini ukiagwethira ibaulero youth kumanisha they don't recognize us no kuona mya arora okia mya mujumbe maki ya kwira kindeki et batu Meru kana dine etwira mbinge ningwe youth employment aturiria ngui akawuri youth ngui batu actually intent kuona kitha tomba kwithira twina thina itumaginya ona majority baba ita maandamano no youth ni kwithira very idle ona patina ngui se kurita na daira muntu akethira tina ngui inya unthira ngui kaibo maandamano akantura kuona imbigo no kuona lakini ngui na sia kwante wa time otiona kanya ende atongeri wa arendo tutumera daira bakwenda tutura maandamano na mimbi kuandamana pate kwenda mimbi daira bakuru chiurie mimbi biomba to benefit don't tell about what priority them to situria wa priority Meru kana priority youth ba Meru iba andikwe ito andikwe nya youth mana atano kumako Meru no kuona ibwega sana bado baratia thungira mantuni ma gukire mwana umwe kana mantu ma youth empowerment na arora wadia mawa ngwitia ino gumite ndikumenya mantu ma miradi ya uthina mbere karakarangangia tanara Mawa Ward mbere kabisa Mawa Ward uteki tukiendelea Mawa Ward development chende sege thirikari katu at least no rutere nerwa national government at least MP wetu na improve kidogo kiri mantu kidogo lakini rutere nerwa county government as you know county government Mawa Ward MC wetu to kawira ofujinya MC bakawira uti maendeleo ya kuendelea indi batu tukiri utu atere tarik 14 na atere 27 yekinya tumeamwelekera yetu ina tukwita no ntwende kwa tuko teki ntu kuona tukuritika tengo tukuona ni kuritika Mawa kinya MC ra athurirwe tengo tukuona na kurita unaona ndini akatumba kuwa ate ungi na tukiona at least mirandi ni kuendelea tukiona kitha thoko yetu ni kwithira isasa wene tukiona ithimi ibigwenjwa tukiona barabara isi ya nyumwara ni kwita na mbere at least tuwa batu Mawa maybe
nguitia tu sikuendelea ngui cia thirikari cia county government ni kuendelea boya lakini utesi tukuona county government na national government meana etianerie iliacha nini etianerie akuna yani etianerie ngui kotuika kaba kuithanila mumbi uri wa kwira ingui national uri wa kwira ingui county ya thirikari nukuona ende batu katukwenda kuibanga tukariungi na kintu kingi makendelete mao batu mao itwatianirwo ti muntu kinyomwe umba kwithira akiona kanyinyi ki county government mwana omwithi kinyi ki national government utiwe nikatukwenda kuibanga thaitu tuiga tukariu youth twituri kinya batu nikenda tumba wita kwithira interest tukwenda muguru eta kwithira interest cietu turenda mwana omwithi kana muthaka omwithi ete athetere interest cietu muguru utira akamenya muthaka kwe kintu mimi kwe challenge yo pitia unaona yonto batu mawa ni ya capital city Meru Kambwe kwa sababu zile activities mingi zinaendelea wapi maua level ile mawa thai na mawa yari ibo kuithira ile level nengi itithitu level nengi onto ni kinyire municipality unaona ni ile ni town kubwa lakini wewe thai mawa ki mutaro nurante nte bolero ithimo ira ina mbica yu ngikuoni mbica ukawaciendere what is going on here ruko ngabejes kila kitu ukaciende hizi town yenye nafaa kuwa inaitwa Maua stadium wetu Maua nani adhandu mbesa ararea mtu araewa tu ngaciendere what is going on here batu tukaria youth de muntu yani umba turaka tuthetera akatetera interest ya mu youth nibo ndo twamwite thai this time round batu tuyite twingwa tutekwa tukwenda utumana tuanga mimbieta tuwetherio angambi no batu tukaria youth we want to come tuithetere interest yetu twingwa ke thirikari tuthetere twina muntu representative wetu kumenya bila mu youth kana muntu mawa kana muntu emi Bunkano kuria ugoti nuona kintu kira kibate ubo bate iri kuona ibega i challenges zire ko kana imathina mamwe ko maokorokero na arantere chamawa kana mirandire kwemo ya thirikari labda ikwamite nogo na mantu maraburendenga mathina mbere kwa makire ithagirwe sana thirikari thirikari county kana thirikari county kinya national okay batu na mawa at least together twina youth empowerment at least ayuthi beto babaingi bomba ukira at least tukethira twina standard ingi tutokoma ki level era turi thai batu ayuthi tuite ki level ingi nontu no kuona kuma 20 that is 2017 kuya mwaka thai ndabwithira research ndona utemu yuthi waandikwa mawa wand umweru na mawa wand antu no baritaya no jaba kuya I'm sorry to say na nkuibari sign ngoi mawa wand temeana atake karirwe kiwango yani munka ngwisi umira kwa tu kante meiba iko ba yigiro unaona ende thai we sai maneno ni kama imeharibika kila mahali nontu ukalwendia rutere nerwa kwande return of employment bara kuona mimbi bagya ndiko twanyene to youth mtu ina miaka 35 and above ndo asiuri mtu yuri etite mimbi kumya mathina ya youth amenyereku we mtu okurire mtu umirinya na watime ya mantu ya youth mimbi ya challenges ira mu youth ogulugiro atugwimenya wona ende ibo ndo ndawa batu tukari ya youth ituramenyere na turaure katuyo twingwa nara urabo tubutuma tutatumane tuye tungo tu represent nibo ndo kwana tungite ikundi bibingi batu na igembe twine ikundi kitwa muyofo kikundi kikuendelea boya sana na tu itukwenda kia ukiethi kinya meyofo kithira kikia meru kithira kikia igembe yake kithira kikia meru yombe nikienda youth bonda ba Meru county tukume ikundi ne juna tumenya kuithetera turiamu ukona nonto majority youth bara baingi
ni barabe wenye wana job, wenye wamegraduate, wako na madegrees, wamefanya course mingi, lakini mtu aliuma skuru akeya tu asingwe kuli. Na county government ina tawanya au nuko rika na last time kawira county government ni advertise ite tawanya twanguge lakini uteikanya kinya kamwe muyuthi ombere kwa andikwa haure na andike the 80% youth ure 80% ya youth ni Meru County iba andiki uri ntaiwa mtu andiki tola mtu andiki kinya ntugu aliunga na agiwa azina rete maendeleo angambasari aleta ambasari singiri thatu nenda ko muri athire ukiyame mbi ukiyanyama hawa yona tukinya bali ka bathatu bara andikire bona kirete 80% ira mya gembe south ni mo county constituency ya Meru County bona na ugethira no andikanite all across Meru County no bai kwethira wena evidence yagona nia igembe titi nyuma no Meru County area no Meru County area ene ndari kubunya research mburi no andikiro 80% yi Russia na Meru County yonga ndari kubunya Russia ndendera no ntu collaborate ni wanafuatilia kwa viongozi wengine kamuri yale yako nuri 80% iba kubana kwa polisi ni gani na kabethiri bana kwa ntu batu ina mandegrees muzi tu athomere bayi ndingwira tutieri batu nau nuita maandamano ntu tengwe batu aito ku maandamano to atura etu etagwithetera kubanga maandamano karibu ndeli ntu county government ite kwenda kuba mu youth national government ite kwenda kuba mu youth katugethia tarengi watu atura straight ni batu etinto bietu boya gatwariri kidogo mantu mama mbeombere baba mbeombere baingi bethiritwe bakithungagira mantu ni kinya matagirite mantu kethe mantu manda wacha kurevia ukethira baingi bakuthungira kinya mantu ma usherati mantu maingi mathuku mwana umwe abatiri kwina mbere kwigwa akiruthwa at least kwengo kuona mantu mama kwina mbere kwa makirigagirwa kana maikanda namo muno kiri atongoria na maybe tomo watongore bambe wembithi imatagari mari kwithiritwe maybe ukina mbere kwigithukia kuona at least mbe ombithi baba ethiritwe bakithungia ndeni ya drugs mantu baba ethiritwe bakithungia mantuni matagirite at least ibaguka ukiru kidogo. Okay, thank you very much. Steps ira maybe kana actions ira onimbo mbite kwithira ngiteki as a youth leader ni kuendukite kana kuritana mu youth wenthe na umone area disadvantages ya maybe kukuma kimi andarati kumuritana kubude civic education kufundisha hukuma na mashinani ukaritana antu abera kunywa nchobi kutethira kubui utehe muntu onywa nchobi maybe ethire na future embea na kuona area mtu kintu kiraka matete kintu big than maybe nchobi ira kunywa kana bangira kunywa kana maybe matera yonthe ombite kwithira kirita number 1 bue steps ira mbingi batu tu kana uni individual in collaborate na vikundi vingi mno yoritani beko with guidance and counseling organize every term either maitaya thatu mwaka kwithira tuina guidance and counseling ngeta counselors ma maybe rotere kuma saidiwe tofauti kana ngeta tu motivational speaker at least tuka hold up kama chairman kidha i mawa wand ngaeta youth para maybe kuona they are affected much nikienda maybe bomba kwa lecture kana bomba kwa motivated kuma ki miandarati number secondly twethera twina ikundi kingi kiundo wakita moyofo kikundi ki advocate kana kithera kina urumwe na kuona neria umoja kana umoja bwa youth kana yani inatia moral twine ikundi kitoma maybe antu baingi bakaigwa ma I have to be there bona antu barabonde na maybe political ambitions ugatirima maybe kwina mtu
interest maybe sio tethia onto it all the chapati festival mama award kuruira street children ende mantu onto yareta anto amwe tukauld kithai onto ka tournament kidogo together tuna tournament imebira tukauria well wishers baturetera jazzy baturetera training kids baturetera mibira from all corners tukalobe some small things bila mimbi tukalobe kile antu bara tukumbokinyela unaona at least kui mtu unaona activities you na feel with the part unaona with the part ya watu na kurutanira ngwe na watu at the moment together tuina on to chapati festival ida street children itu ya tuka sport kaninya kama katu ile tu kana tu kona mano inya asoka skuru yani he or she can no adhomena mantu makawa no adhomena itu itato amwende skuru tu amuthomethie onte athaito inaritwa around 16 wow ukona kinyogethera tuache bungi inyo maga tukona mwana tutika kuri tu ni uwezo kura na itona watu kethera tu ni uwezo kana tukethera tu empower and we can do better we can do more na mo youth kana mtura maybe affected kana are addicted na mantu maybe ya kunyonchobi kana ya kunywa bangi maybe yake the addicted na manto yange ya hii maneno mengine imekuja siku hizi unajua siku hizi mitandao pia inaleta maneno mengi sana so itu ya tuto amukaria ndi tunaongelesha na actually mbona baba ingi mni by change thirikari yethiretwo kibotetheria takire gukiria mbaumbire thirikari let me say I've been trying kukinyila maybe direction ya serikali lakini utenao ndona by put more effort kiri maybe ngoira oni korita maybe kuna ya kumenta youth ya kufanya ku make sure patu ya youth itukwethera tukia recognized kithirikari tona maybe effort nanga our deputy governor yowera si at least kuto supervise kutoa directions unaona and that why mkuu wao ni mutuma nthethingia au kumathai antoba ingi muno baukira na I empower kintu kiratongeri betu baremi kyo ni ku empower na kambire mumeru hakuna haja kuringira mutongeri kana kuringira muyumbe okumpe thaira membi abuithie barabara akwa ambasari kana areta kintu kiraba ikureta numana kuringira ATM mumiringira mpe no ntoy kuritambia siaku ubona it does not make sense kintu kira mutongeri mewe ngweke numana wa families kuringira mpe no ntono kuyomponji yao and that is your work kintu kiro with us yawe in your position ueta extra mile maybe lobbying komenta mtu make sure mtu yani umemtoa from this level to another kintu kikyo kira burungu nya ko tarimera site yenguire bona ende atongeri beto ibaremi ikueta extra mile no kuona kuwebia extra mile yani ku empower kintu kyuntone completely kiri atongeri beto ni kambuo no twimberetie collaborate na ona ngono te mtu maybe wena uko na interest ya kununua mtu mwingine nikasijui ni kama ni wivu ama ni nini do you think iboya mbembele bakilonga ndani ya leadership mautongore mama thirikari maybe thirikari cha county thirikari national government do you think muhimu muhimu na it is very very important nonto batu tutora tukira wa youths are leaders of tomorrow when is tomorrow ili ruyuru korokinya muntu urete kumande na sare because youth are leaders of tomorrow ili tora wetera tomorrow mem ndire kinya kwina so youth itabai kuimena tukea tukamea tomorrow atumithi today let's come today twarie turemwe twerirengi turemwe monkora mimbi urungu akawa this is your time unaona utimeo guatire kokiri au wetere tomorrow tomorrow tekoro kinya we tomorrow me tomorrow sio taka kinya kuna tomorrow ende youth katu iturie
nonto Mr. Famnas ukiakulelia atongeri babe tube kwambiriria miaka 50 thai babe na miaka 50 40s ukiwa miaka ingi 20 uthe mtu gethira mimbi ena inyere kisiasa no batu ba ibatu getha tuti ende youth tukakore historia kujitokeza sai mapema yani tukue tumezoea ile ground no at least mbe miaka ile tu yekinyera wa 30s tudira tu ine experience era kudira batu tudilete amantu ake siasa tudilete amantu amaingi I think tukiakorea kuituria thai at that time itakuwa ngumu kwa hivyo watu tuete mapema but again the nerengi mbona ina vijana ni utumiro na ene ya siasa good I don't know bwa kandana na eno atanonto okay maybe mojuthi akuina mbele kwa kene kwa chiringi 2050 egana ngiri rwa ndendo support na nikunenkera maybe ngogeno ya mutongolera kathia oneke akuona kiriga ni mojuthi ora how are you going to deal with this so ayuthi betu ni Burambo Mbovera ni bamenye kintu kiraba kamatite we are leaders of tomorrow na tugetigire kuundaua tugetigire tuwai tomorrow let's start now tuambirio thai ku practice kwa leader nonto woke akulwelia youth ibo baba ingi saiti ba mami betu na wa betu nonto oetara kwenu kethira baboku na batano ki family enu youth baba bai baba ingi ki family tu youth baba bai ingi youth batu kya kwatana na toka uwa no utumiro wa kisiasa na tugetegerio utumiro wa kisiasa we menyabiro kama tete jua that uwe mwana uwe mtu ugenda mtu maybe urankuona kabira aki ya egirite grato kya ngiri 40 au tira mande utia siringi mara 5 weto giwira sio unaona yani hiyo ni akili yani sijui huyo mtu ni kama ana akili mzuri ndio mtu wako yegirite grato kya ngiri 40 au tira mande utia siringi mara 5 uone bo suri ade kankari atente mya wegira grato kya ngiri 40 menya demoe katulwela simanto na angu ingi wasiurire kwani nitaishi tu kangatura au maybe kwa ya wasiringi 50 wena maybe ambition siagu no bai kumenya utibai kurwa na siringi nyere kana ereko unaona wo kintu kiro kama tete kinene sai kirikia mbesa hiyo ukamenya kama tete future yantu mutongerio ukamenya kama tete into bibi ingi pia thamani as a young person endo ukaenda kwa compromised no ukaenda kwethira we in a comfort zone at least try to grow ugeria ukura in every corner let it be kisiasa idre kiki kimurungu ukaeka murungu mbele sana without God I don't think kutige ntu ikadhiboya ede unaput Mungu mbele sana ukienda utumirika uenda kwera mtu kwa siringi 50 kwa siringi 50 utura kwa witithiria ya siringi yana nokona atura kwa 50 ya fegi no me mtu kwa 50 tena gwedi kintu constructable tena gwedi kintu constructive 50 tekomea dai wanabia kora bitikuma 50 ende no simenyo menye we in your inner you you have something kintu kinene nkurukie mtu kwa shilingi 50 India youth beto bonde ukiakwithira wina any political ambitions start now ambirio thai utumba kumia ria murungu irire umbokinya God's timing is the best that's what I can tell my kwina youth baingi muno bena arame bethirito bakilus hope baingi bathomire bagangugi bamo bathongira mantu matu kwaragiria na maybe kabeterete na bamwe ba chapire sana bathongire mantu ni kinya matakwereka ando tabugomba kubera ata kiongozi antu abau Burambo Mbovera in life there is still second chance kiri maisha yae tu yonde tutura kuina second chance ukiakwithira maybe no graduate no lose hope na ona maybe yaka you cannot tukumba don't give up nonto even if you give up kogethia tende kinyo give up meote
utebwo ke site bura ukuguithe thai then koi maisha ni kunjikaza no kenda kwithira wina comfort zone iranda wira ni habitu mtu wa satisfied ni kwithira we nuko maybe nuko afford kuria na kunywa hiyo ni kitu kidogo sana kwithira nuko afford kuria na kunywa lakini utakwenda maybe kuongela interview wako na kintu kige beyond kuria na gwathia na kunywa utakwenda kumya mtu neka irangu imbeya aturagira antu bangi utakwenda kumya maybe mtu na ora inyangari mento bibyo mbe nya murungu na wire tomwenda na tomwitikia into birabia byo mbe tugethia the tugethia twina byo endo okira kwenda murungu no amwitikia twitikia kithe inya ku give up kwethira ku option nonto thaira mu youth kana mwana mwithi a give up kwina kintu akuya na eri yakyo kana inyarira maybe mu youth akuya kana inya au mainyandu kwi kintu kiende neke aurana kyo nubona na kintu kyo maybe kikia kya tethi no tuiwo kimenya kithe CS muga atia CS nubona uti mtu kimenya kithe John Paul MP uti mtu kimenya kithe MCA the youngest MCA kabako akia kwa MCA no kasi etikirie na murungu noe amwira iwe that is your time na tuikanwe mea kila safari tikakwire safari ke gromba kure very easy actually I have been with this man ndamo njina ndamia it wasn't easy no ntona dina vigogo alikuwa anashindana vigogo unaona so can they utake into ki the easy come easy go when shortcut it's for a while lakini wenda kintu permanent kiritirengui start from now randa uwa as a young person ukienda maybe kwirwa let's wait tomorrow no there is nothing like tomorrow ambiri nuko na waure ndia anzia and that why uninde de kuimenya politically nanda uwa I want to be this kintu kiki ngo fightera nikienda betogari interest kana murimo yunde na yo ndio uchungu niko nayo ya kuona vijana baikwa vikana wakididimia na kitu yenye najua kesho nyamurungu yako mbane directly kintu kiriwe na gedra kemya kintu kikatethi mtu fulani na fulani at the moment wewe mimi uka backslide kana uka give up mimi mtorano wewe ukari utethia ajasaindika unaona atira ono utethia utiende as a young person I don't advocate for giving up this life utima nto ako give up don't never give up and don't be in a comfort zone edra waniri at least edra we na kintu ki push up edra we more encouraged kuritanguika na kufanya kitu yenye nafanya ya kuiga busy kidogo so kirenda ubethe meya muntu enda ku give up na meya muntu enda ukaraido wowe atakuruthanwata. That's the point. And buranda uwa umuntu nethake me abira kwenda ine ukiakwithira uni am working for maybe inkwenda kura kamunda effort ye kwa kura kamunda yo ikandetermine kita ngethia ukiakwithira effort ye kwera kana imwe kwa maybe nikura kintu kikuwothe ngiri 20 uni nyande nkawa ndesave siringi yani come after some few months kedra nkia afford ngiri 20 ira na bedi ade break into ngiri 20 lakini kia kwithire kintu kia thamana kwenda I will work smart and hard nkabume kwithira nkiuria mbinu sio ndire cia tuma uni kinyara nibo ntu buire as a young person with kintu kira kuona kikuwothe puro kwenda unaona wokira thayu wa maybe no kwenda kura cia MP na you are not working for kutuke MP unaona wokira thayu maybe wa uni kwenda kwithira kwenda kurombete KMC and then you are there reluctant you are not working for hiyo kitu nataka unaona utakuiritaniriwa ukienda kwa MC ri ni atwatha cia wita ground ni ukaria ba mami wabonelia mantu yaroke yo bathithiria and you are not doing that unaona wote kuona ni utoportray kana mbiche ku mantere mengi ukukwithia to portray kintu kiro kwenda as a young person thithia kintu kira kika portray
kintu kiro kwenda ukona na tukienda sana maybe mantu yo sukumwa twinze meto ya lose hope meke ngite that forte the kuthira gotika roya kutethira kuisawa no menye tukiakwenda na beto batura cia atiri na uwe baba mutwiri akiura ndregere kana akiura ndarere nyato asini nkona nene orontura batu ya siba baba beto nkona inaweza kuwa ni aibu ko no mbosi ya thamani unaona mwana huyo ndo agurio unaweza feel yani unaweza feel kinaina kaukara kubwa bwe actually no ndo wenyo unaona ni wewe tu uliwachangia unaona ulichangia so work yani fanya ile kitu ina reflect ile kitu unataka ibwega as a leader kana hata mutongore wa mbewe mbele ntikumenya ambitions chaku ni iriku me I'm aiming higher oni tem to kuhima au but in every kana kiri safari on the umbrella tu kidogo unaenda so me I realized what is in me na ndina ambitions cia kwa siasa I want to vie for an MCA kana iteke MCA na rama wa ward na kundu na burambisie atongeri bonde muntu etero mutongeria ethera atari murungu I'm not coming there to fight maybe the current MCA kana baratu ite maybe kusindana nabo para bonde tusindana nabo te muntu wina badwill ya ntoba mawa bonde benai goodwill ya ntoba mawa nokona utuke yakiwa ndona eteke MCA nkoro antu bonde mawa twinde tuyite na ango ya utethia so what I can say oni kambe yite ku represent kana ku make sure kintu kira kitoneka mawa wa kikoneka bona na kuoneria a youth kana any person that kila kitu inawezekana bona ukorowa maybe hii kitu ni kubwa sana iwezekani no toro umeweza bado no mwanadamu so lazima ujitie moyo na withiro ukimenya after all in all it's you and you alone okay agore osiomia withiro ninge ya Mr. Farmers ndesiomio on your behalf very true unaona ndesiomio on my behalf withiro nkoro ya put effort ye on your behalf ende barabonde nyabara maybe to na bosi asene na rama wa ward kangura babu ya tanosi na buya Rosia unaona utiu yitendo araura and uni I'm very peaceful and I pray God willing umbe kwethira at least ikiona niria maybe muntu no me from nowhere na eta somewhere the good example ambedere ndi ikiona nilasia bora murungu amba kubwithi bora mwana ndamu atathwanio no ntu ambitions ciakwa icio storant baba ingi muno makiura sine atia yani ni lini alifika mpaka wapi ende ikwenda kuoneria antu ati nothing is impossible and I want to make sure antu bara membi baya and mind muno kana baraba uthasua they can become something wow I love that imbi yono ya maana muno kana imbi yo ya batu kwenda uchenchia maua my first kana office intera launch manifesto yako but ndina kintu kirambi basu at least batwe antuba mawa tukoona kana nonto ni miambe ndende ambassador youth mbendete na aramo youth au tethekera nonto mu youth yake otetheka musiari otetheka okay ako empower youth ko empower kinya musiari nonto dire oni wa empower mpa millionaire ule musiari yoko no na kinyati chumbura musiari kai chumbura musiari ndio mwitembia ende musiari yoko maromba yaromba ari onthe yani akaomba yani akona ya ukinyanira no mea we musiari ogwa ogira rukire wa murungu baba tethi muthaka oro kana ara kuonthetite aetikirike nombe kwithire na favor na ombe kwithire na kuonthia aeta akona mikosi iyo maromba ya musiari wenthe rukire kinyo kona musiari mimbi okuruma mwana mtu kati yani ni kama aelewi unaona asiari beto maromba yara turomba ira maybe no one ukinyita mimbi ya maromba yara romba mu lakini let me tell you maromba yara musiari okwa kuromba ira ndo musi uteke muntu wethaira ena
yani akiwa na ile utu ya kutaka kuona mtoto wake okara ya mwana ongania unaona aciari bonthe betha ukiura mwana ura mwana abua ayo utethi unaona indi my first kana kintu kira mbumba kana unikona utongeri kintu kira mbumba kugwithia ni kintu kiwetwa Babiri na youth empowerment kaithira ndina kithira miatha i mantune atwitite mantune online sana burambo na bumbo tethia mu youth ni tukethira twina ICT center at least ya kuthoma mantu ya digital na meamu tukumire mantu ya digital twira asoka analog ukona at least ukia ku make sure mtu autonya mantu ya digital akwa digital ukurita ile mambo mingi ilikuwa yake analog na amefocus kinya kitho timoteithia financially umesteithia psychologically amenya maybe kathi ngeta ngabwithi kintu kiako fulani kiunteithia no bona indi tukethira twina ICT center equipped at least onimbo na kana antuba mawa kana youth baraba ingi ba mawa wanaweza jisaidia mtu ni mbethera imbonete antuba ingi ba work online and they get paid oni nkona that is nikipata kura ile kitu naweza prioritize sana niyo ICT na equip na kama mwalimu hapa anafunza watu kama ni online writing hizo vitu za online marketing mtu akairitaire kwa tuika wa moyuthi kiri ICT center ngo create job opportunity tuwe ya antunya more than 50 uwe every morning ukira wiyite kiri ICT center akurita ubona ingwe gwite kurita nika kiri machine ira maybe si equipped there na account yaku kethira umikirite kurendo every morning wirokara urarukiri kwa tuikainya ndina office ya 50 paro kerenguine sio online at least naweza mea online antu ibare yawa very well no kia ku gwethira wina account inje kana ukona mtu connect na account yembe kurutira ngui you can get paid very well na bibio kuromba sana murungu atethie bonetiki ure ICT center imwe inene ikethira ina more than ikethira inya ikethira ina antu baingi wenyo wakirawu iwirithira ikario skuru ya utoria but school you are in school but you are earning ende wona ukikuwa paid ukikuwa at least stable no unaweza songa mwingine anaingia anakuwa anasoma anaelewa anaanza kuearn ende inakuwa hiyo ni ya kutoa watu urawita we biashara ni ukaandikwa kuona mbia etoka rura biashara unaona ende ICT center itakuwa ya hiyo design kama hiyo unaona wega kando na wempa wa maybe vijana mubango ngi uriko wena maybe in case you given this chance utongoria nto wa mawa utongeria as a leader kitu kembere no bai kufikira and wetakire antu ba mawa of course antu ba mawa they have pena kintu kira mimbi benda sana kithithika na mimbi koteona mtu wabathikira kitu kithithika oni bithera ndi mtu very bedete kuthikira mno bedete kuthikira mukari kana mwananchi akuwa in case I'm given this chance undathikira mwananchi wa Mawa ward nakathikira kintu kira akwenda site ukona mimi no withire uni nkaria munene nkwenda kugwithi barabara na nkwenda kuwikira roi lakini mukari Mawa kintu kira kwenda ti barabara na roi mukari Mawa kintu kira kwenda ni mwana oke andiko no kuona so I can prioritize kuandika mwana ora andikire mwana no thiri thina wona kinya thina roi no sotere kwa musi wona tagwa roi yes nkwelewa but you prioritize kintu kira kiko affect kintu kira kiutuma maybe mukariwa yinyeleka prioritize wona no withire maybe
rutere rwa cibitari menya ukiagwandika muntu agwirire NHF witwa shatha iyo ofisi ntiko meagetha ne kurita ngwe no tutaito ribo baba wita cibitari baba kuwa sha ite kurita ngwe lakini baba ndo sha ne kurita ngwe bate wita cibitari bate ai dunya wacu so una toazi ne anta kakenya wita ante so ibon kuwa yani you prioritize kintu kiraki kwendeka thayu kintu kiraki ku affect re ibarabara kana imbaswa kithe imbaswa ora mbere ndunku bwithire barabara ubona ukiagwithira ko ngutena cibitari kana gutena skuru ikintu kiriku uwitie sana kiri biu cibitari kana skuru cibitari mugari ya kuri cibitari then ukareta cibitari then muntu ena elfimba ya no ombe kuthwani kureta ai ukare wa mureta na skuru me muntu aitwe atimba kuthoma ubona so my aim ni ku prioritize kintu kiraki ku ile kitu ina benefit at that time mantu makithomo kidogo ndikumenya obangirete ata mantu makithomo mtuto actually tukiona na baingi bagitwika batiko thicukuru nuntu gwa kwa bici basari riko nenkano atende nuwo wawe tawo nyuma ngiri maybe thatu beci tomba utetheria besa terrain education uni mantune yako first of all I want to major in education empowerment ku empower youth na kuithira kwina job kuria job lobby job opportunities me as a leader wikiro as a leader ara utika wazi image ni witanara ora witite turetera ubona urambwire ringi uninte me akwithira mbeki ara ngwira mpandikiri ni kureta barabara kureta cibitari kureta maybe school na gutwika inkwinde liver then utibu kwethia no to ingwekwa ubona ningwe mbai kubwithia ningwe mba kubwithia kinya nteo ubona lakini ngeta tu an extra mile ngawo mpandikiri ngwe ithatu lakini kamburi ngwe ingi ithatu cirambo mba legacy rambo mbotia ubona kire ngwe icio ithatu ira mpandikiri example no mbete nkau auni kire ngwe ithatu ndiandikiri kuandika arito kuandika antu lakini I can go and lobby ngeta kinya kire achore ba ko MCS my fellow MCS ngauria twanya ngeta ki national government na Nairobi dine MCS beto na beta Nairobi kule mandasi yake na kugwithia mantu ya yangi ate ayite wasi no iten me wera mutongeri uteno uringathi mwere awiteko companies gwibige weti andike weti watu kwa kuajiri lakini no nto eno ere reluctant twathurira uko twika we ninguitha twaki wina cio utekwenda kumenya site nguitha tu nukuona nyeketha ni gwinde liver timo kuringira mpe no nto no nkore ogoti imbai kuona kintu imbai kuona cibitari imbai kuona barabara imbai kuona school no nto nkore ogoti ubona lakini whether to an extra mile ukabwithi into bibio bithatu then ukaya ukauria wamboira muthako mo kaandika ukoya mwari ukaandika weta location nyingi weta Nairobi ukalobi twanya twili ukayira aritwa kijijini ukaendia ku Nairobi nukumya unyo kauma murungu netha yake menyare we utiara for money utiara for any purpose uriara gutethia ubona utikitiko wandiki ti biashara tiko wandiki na muntu wandiki gwa inkwekwa lakini mutongeria ubo ntona inya Moses abwithacia kintu kira murungu kikuwiria murungu saiti ona na the more with kintu kikuwiria murungu ibo murungu okongela miaka eku ekoreni ikire otongeria akabwa uwe kuringana otethetia antu batano mwaga yu ngagwa mwaga yungi no gote otethia ogwana ako akaendelea kwa chances nawo kaulo inara umite mbiria nara wethethia nara umite wow boyega sana thank you no ntukinyabo agutu inabere kwa twikinya ndikumenya promise iri komba kwewa okinenkagira antu bamawa maybe mbere rutiere kire mubango thank you very much kire mugari wende o mawa ward undi mwana wenu na ndina interest ya utethia kana ya kutethia mwana wenu kana kutethia mawa ward at large I promise you that uninka kana poantura ndi a young person no I will make sure ku make kana kuria kana ku lobby
apart from the mantu yara di assigned nkulobby for job opportunities nontu kintu kira kioranitia batu kana kintu kira kiuture batu Meru ni kwithira tutina jobs kana yuthi batina ngui at the moment oni kethira ndei in that position na make sure ngui ni ko sio flow kethira at least ndiko kungu ndiko with kintu kana ndiko ngo to an extra mile na ngo promise and I promise you that karitani yangu na uwe mukario mawa chenye unataka na Antonio umenituma pale kukurepresent. Yes. Uninteta kuwa kintu kirote kwenda and nka make sure kintu kira uwo kwenda kana kintu kira ki u prioritize ili kaomba kwithira ki ukinyila timu kuretera ruwe utakwenda ruwe ngakuretera ruwe ukienda ruwe. That's what I can say. Wega sana. Maybe tukirikire migambo ya muthia mbere tu magaruka kiongozi. Okay. Mbere pio mbue tena ibwega sana no tubombe taki mubango na yu na ringi kethi acore bako bonthe na ara mawa ward kethi ba mami bako mawa ward na baba bako na tano cie na arocie bara bantegerete mawa ward na kinya Meru yonthe ekari ure kari nontu una I believe I'm not a leader or maua ward yaki nina ambition siako ira maybe push to national level and I'm very sure Murungu entetheracia kaomba kwithira ngitethaniria na any leader na ukarandi na any leader na kumenya challenges na kumenya mantu ya Mumeru kana mtu mao pitia so kambue Mumeru nkwendete sana sasa sana mukari mao ward antu beto bakathima kethekei kithetu kionthe kijumla mao ward na mapenda sana I'm coming kuyandeburitira ngui nkoromba kanya bumpe nkoromba sana bumpe kanya kau na bukethira bukiona matunda yangu ira kethira nkibutira. Asante sana. Bwega sana kiongozi, thank you very much. Bwega kinyano ntu bwa kuona kanya waya tuinabere kwa tuikarambi tuinabere kwa tukiaragire mantu mambe umbithi na kinyama mantu masiasa kidogo matu inabere kwa tukiaragire mantu mengi bwega ntu bwa I think maybe tuachwa kanya next time tuinabere kwa tukiendelea kwa riri maybe kariba na ante cha mawa na kuraitha bura mantu makuthi nambere. It's okay. Bwega sana. Nashukuru sana kwa nafasi. Bwega sana. Thank you very much muraithire wa Meru TV kinyago ntu bwa kuinabere kwa rekio ni TV yaku kumara tu inambere kwa tukiambagiri mwanka kagitani yaka nkona gututina bonge tu nontu bwatha chetu gechira wathaiti etagira mugambi kabuthira bambetane family zo Kimathi twiwatanete na bwana Nesta Nash no tukwinwa gaurukiriro emundi tuge nambere kwa tukiragira mantu makonie na wikira mwana omunini nengwetia no kuraitho kona anabani ni be na inye anabani ni be na bila bionde bikwendekana gutira tibo change mantu bura methiri tumakinambere kwa maikaraga kuona mantu makoinambere kuigwa makiagagira bwega nangwetigia kiongozi utwira na bani nikabagire kinyakura kengo utira ati change na tukwenda kuleta itukwinambere kwa tukimeona ati kugake lakini tukainambere kwa tukireta change no kinya na mathithio metu indebeniera utira tukwinambere kuigwa tuwekinyanagiria ugebo wetu na no tubogu ngakwendera tu ntuwembega murithiro Meru TV kula kunde gatindama utinde wikinyanga mutho.